أحزب مجال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحو سلمغاولا غير يمذانن. أمي كرنزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس الشدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون مجال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفثاس الكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيميا ذوان زارن نون ورتطف ثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذكي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونويا ذويذ يوندي الزين. الزلفلاوان يويدي تابان تيكو 5 قلنا غدي تفسوث ودي تفسوث غا عندها الغاشي تسروسو يندي خمسن إوا كان أذنزان وكذا دياغان يقبغان أذهقين إمانسن رتوغالتين سيغار بازن ذا نبدو تديميناجي نكيجي غادي الكيباك لو 1 جويي هي دي تفسوث إيد تاغن نغيز نزوين إخامن سواتاس. Et mais de la pandémie, le marché de l'immobilier il était paralysé quelques mois. Maintenant, le gouvernement il fait تصريح يوكن أذوغرن les activités إنسان يمدغا لنوجد الغاشية كي إغلاق أكش من سخمسن وقبل le 31 juillet. فيجي يدنشداغ مثلا حسن جاني هذا سينير أزول فلاح نتا داخل يسفهمان كيكيا أين كيكو أفد لاجير كلير إدي لاند قحريشة كيا أزول حسن أزول في المسجية أزول كرابون تبع عن تذول تاين تي كيو 5 دونك كيني حسن جاني توصلنا على كوميونيتي شوي كورتي إيموبيليي دونك أساقي أدنى في سقسيان وقادي غاني خامن ديال وناكي تفسوث افيك لا سيتواسيون سانيتير اكتويل الكورونا فيروس. مس حسن جاني ام يكونوا ويا لي زاجون ايموبيليي امي غاديا غن اخامن امي ذا يزنزن تتوحد تمامي وكانت قيمه ذيك خامن نوان والاكتيفيتي نوان تحبس تزمرض كيجي اخد حكوض ناغد حكوضي وكذا غادي يسلان امكي تلا لا بيريود داكير كلها مثل لا متواك من ديك خامن دوكا لا بيريود داكير تحبس دونك الكوني سي اون اكتيفيتي كورتاج ايموبيليي ماشي د لاكتيفيتي اسونسيال دونك نتوحبس الخدمه ونخدم راه سور لو تيران ميم يوغال 11 مراره ميم انبيا كاريك ديك ريانا إلا كلشي تنخدم الانترنت مي لاكتيفيتي كورتاج ايموبيليي ديال الموا دو مارس ابارتير دو مي مارس توحبس الخدمه لي كورتي ايموبيليي ولاش لي فيزيت ماما اخامن ديجا قلنا نزان ولاش لي زانسبكسيون دونك يقيم كلشي كاين يكون لا بيريود داكي بوكمان نقيم نتابعكم نتوريكم ماشي تسيرين شي طارون ديال المارشي mais qui est personnellement j'ai profité sur les clients nous sur la situation là on a profité pour faire des formations en ligne et beaucoup un oral qui dans le domaine de l'immobilier donc بتجري oral يلي الخدمه pour les courtiers immobiliers دغا فيجي الجوفرنمون يولا بلي كي لا قد يغال السيكتور اغي اون اكتيفيتي ايمي قلانا غدي تفسوث ندا تديميناجينا تصل غاشيا فغير تفهموا دغا لا ديسيزيون اغي الجوفرنمون
اكو دعني لي كونديسيون ونديفكا ايوا كاين تغلم لاكتيفيتي كينول كل اللغة الخدمة بارتير ل 20 ل 20 افريل اللغة الخدمة مي فريمون بور reloger les personnes qui doivent déménager إذا قادر déménager avant non au plus tard le 31 juillet parce que quand تزرع تزيك la province du Québec les déménagements c'est le 1er juillet le gouvernement يجي تنزمر déménager jusqu'au 31 juillet donc les activités نتكمل كثورة les activités كان بقات إلاق أتزدغان تكشمل خمسة وقبل 31 juillet سوا دا قادي كان لافي يوان تزدغان باللي كتفغن le 1er juillet نا قادي يزنزني خمسة إلا قدفنا خمسة تزدغان دوا قادني كان يتكمل كثورة donc même avec les nouvelles directives de l'OASC نساعد des formulaires obligatoires ديجيفان عندها دي قرب اللي كي وين راهي غان ما تروح لد فيزيت هذيك ديوان الا قد يخدم ان ديكلاراسيون باللي كخمني راهي غادي يكشم الغرس او بلو تار لو 31 جويليي 2020 بلوس دو سا اشو ديرنا في ان فورمولير نظام الا وين كنا تروح لد فيزيتات لانت فريمون دي ريستريكسيون سانيتير الا كانت فا كي سون فريمون تري ستريكت الا كنا دي فيزيتير ادي امرين ديكلاراسيون باللي كي ني با اون كونتاكت كيونير كان نغن تمام يصار لي سيمبتوم الكورونا فيروس لكني وكنا دي فيزيتي دي فيزيت كومون سا سباس كاتورا سي كوم اون ديريك سي اون اوبيراسيون شيرورجيكال لكني ما نروح دي فيزيتي دي لاك الكور ذاك ندير غير في النعمر نسوي الانترنت ا ديستانس وقفل غادي نطفي لا فيزيت بدات في الكوارني لقيت نشقع الكورتي نظام خاص نشقع سمك تسواف بالليك وكذا كنت نفيزيتي صحان ولا عليك نرى لكني انسان كينا بيرسونيلمون ساعه خدمه دان كيتي مانيو خاطر قبل نروح نفيزيتي الا قطرد لي كون قطرد الماسك اون بليس توت لي سيرفاسات توشد بخامني الا كانت ديزانفيكتي à chaque fois, on a touché une poignée de porte, une poignée d'armoire, une surface de comptoir, une caisse de désinfectée. En plus, ما visiter, il a qu'à dire le maximum c'est l'arrivée de البخار. Il a qu'à dire le courtier, comme كيني, et le client. Mais c'est un couple, il a qu'à faire deux visites. نقول يوم نقدي نقول لا visite اللي OK. Donc pour respecter les directives كتورا pour ne pas propager دارني مولان بخامي لقات فغان ديال الوقت اللي قاعد فيزيتي ما لي فيزيتي مولان بخامي لقات ديال فغان ربع انشتي حسن يعني كان لي فيزيت جو دير لي فيزيت نخدم لي انسكريبسيون كثورا نغالا لي نوفيل ميزون les nouvelles maisons tu auras le problème avec كثورا c'est que les maisons qui sont sur le marché, on a le droit de visiter. Il est inscrit avant le 20. Ça veut dire avant le 20 avril. Il est inscrit au plus tard le 19. Vous voyez, il visiter. Le gouvernement, les nouvelles inscriptions sont interdites à partir du 20. Il y aura des directives nous inscrire mais on n'a pas le droit de les visiter. On a des visites virtuelles. En plus, dans une promesse d'achat conditionnelle à la visite, il est accepté. Les inspecteurs en bâtiment n'ont pas le droit d'inspecter ces maisons-là jusqu'à nouvel ordre. Donc, l'avantage du tourisme aussi, les inspections donc une bonne nouvelle c'est que les inspecteurs en bâtiment ils ont repris le travail à partir du 20 nous avons des restrictions et qui les en inspection qui n'est pas l'inspecteur l'inspection avec le client. Sur le client et l'inspecteur,
إكزمرنا كشمنا أروخامني pour faire l'inspection. هكا معنا نزمرات نيني بلي وينايا غان يسعى شوان ليميتي بوين لان سور المارشي ديجا يا ننزرا بلي كشحال هياكي يخمم تنوزون فيت دونك بالكو دي قيموارا تاس سور المارشي هكا ثورة ولاش طاس كي خامن سور لو مارشي كنت زرا سكوساكي لو بريمي تريمستر 2020 et l'immobilier c'est le trimestre qui a battu tous les records. Oui. Il y avait plus, peut-être ils ont tablé pour la vente annuelle à peu près 97 000 transactions, mais peut-être que du compte qui me l'a qui vient au Sugwasegi, peut-être dans les transactions, un record, le chiffre record, 100 000 transactions. Mais on a commencé une très bonne année, janvier, février, mars, malgré que le mois de mars, à partir du 15, il n'y avait pas de transaction. Quand même, c'est un marché qui a démarré en fou. دايني الآن الكوفيد 19 des statistiques le marché immobilier dès le premier trimestre 2020 avec des chiffres par exemple les maisons unifamiliales, le nombre de transactions par rapport à l'année 2019, on a une augmentation de 12% de transactions. Quelque chose qui est très, très énorme. Les copropriétés, les condos, là, une augmentation de transactions de 13%. On est courtier immobilier résidentiel. Les plex, c'est les duplex, triplex et quadruplex jusqu'à un 5plex, et il y a une augmentation de transactions de 24%. Maintenant, les prix sont l'augmentation premier trimestre, les maisons unifamiliales, il y a une augmentation de 11% de prix par rapport à l'année 2019. Les condos, les appartements, c'est 12%. Dans les plex, l'augmentation, c'est jusqu'à 16%. Donc, le premier trimestre 2020, du coup, le marché immobilier sur la même lancée. Dans l'année 2020, c'est une année qui va battre pas mal de records en immobilier. le Covid-19 a décidé à النظام إيمي دغا فغا كان دينير دي تورونتو فكان داكاكي كريس فكا وسناكي عندها إذن لا دوزيام موتي دو مارس صوبد لي فون دو ميزون هاكي صوبند 16%. أمشي تلا الحالة دي مونريال ما تصادق كيسفكا فانش داكي داكي كفوالا داكي le mois de mars c'est comme l'immobilier حبس افتكل c'est un frein. Ça veut dire l'immobilier حبس افتكل. Même si il a un frein, les statistiques l'association des courtiers immobiliers du Québec, c'est des statistiques les transactions sur le site Centris, les courtiers immobiliers, mais qu'il y a une le mois de mars, et par rapport au mois de mars l'année passée, il y a une baisse de vente de 5%. Or que normalement, il y a le coronavirus, jusqu'à 20% de plus de transactions. Donc, il y a un recul de nombre de transactions. Les maisons sur les nouvelles inscriptions, les maisons marché, pour le mois de mars, il y a une baisse par rapport à l'année passée de 22%. Mais en général, le mois de mars, on a constaté une baisse de l'inventaire. Ça veut dire qu'il y a 37% par rapport à l'année passée. Mais les 3 dernières années, chaque année, il y a à peu près une baisse d'inventaire de 20%. La baisse d'inventaire qui s'explique par rapidement. Depuis le mois de janvier, février, mars,
la durée d'une maison, c'est à peu près 5 à 10 jours. Un délai de 3 jours في الصباح السيور ذاك يعني اتوعد هاد الفيزيت هذاك كاين هاد خدمه مي الماك دي ساول ستنزع. Oui, on a vu aussi le phénomène, c'est un marché de vendeurs. Il y a beaucoup de surenchères aussi sur le marché. Donc, à Kathura, le marché immobilier, c'est qu'on a vu que les surenchères حفزنت à Kathura. دغا حسن سي لو 20 افريل ذا ساون دغا دابخي طون اكسبيريونس كتيني لا نطاسيون دي طلبنا كي فيزيتي داغن زنزن داغني لي بري داغني صوبن ناقمنا كني امثل الحاله ذاك ثورة المارشي كثر قوس منو غال دوبي لو 20 افريل ثورة كوما بلان لي كليون كوم مازال وقاعد نكاليفي افيك لا بونك قاعد كوز نخدم الكل مازال اونكور لا كليونتيل سور لو مارشي مي لي بري بور لو مومون سي لي بري بومينا قيمن وقاعد ينسكرين مازال تنسكرين لي ميزون ينسكرين وقاعد يلان سور لو مارشي سي بريسك لي ميم بري وقبل ديال الكورونا فيروس. Chose مرام دينا كاين باغ اكزومبل سا دي كليون dès qu'on a de l'autorisation nous allons visiter, je reçois des appels, on a repris le travail, nous allons visiter des Khamen. فنبدا حسن لي بري قيمن كان وقاد نزيك امانا اين هاثيك مخلفه كثوره ذي ثالثه قدين لا وقاد ياغان ils sont un petit peu avantagés par rapport à ريني لان وسنادان عندها اسميس لا سورونشير نيثروح هاد زمرنا نيغوسينا كالبريا داغنيا ثني ضد بليك ما تشاتاس خامني قلان سور المارشي مشيكو شو هادينا ضافين شتاكي كثورة المارشي كثورة كاين الناس بلينا نعم لي زانفونتير خصنا طاس داغن لما كتزيك تروحون تفيزيتين بوك نفيزيتين خاص وسعنا لا بروجي داشا تروحون ils se déplacent pour visiter توالين مي كثورة فريمون داك كان كي سون كاليفيي اكاد مازالت دير الخدمه في الخدمه نسان ساعه نكور لوبورتونيتي داشتي كثورة دونك ما كنا بدنا وسي لي بري وتصبنا دونك خاطر اي غراشو جا لي بري تصبنا لكن ولا لو غوفرنمون لا بانك دو كندا تصب لي طو دانتيري دونك لي طو دانتيري كثورة سي historiquement كنقارن ils sont au plancher صب المليح لي طون دانتيري سي كي دون لا كاباسيتي فينونسيير الى عبد بوكنا داغون اكن بدينا كثوره لو مارشي مازال كثوره مازالت لاكتيفيتي الكورتاج ايموبيلي مازالت كميره كثوره لان هو كيدي تحوس يا خامن يمكن ساعه كليان ديك سلك كاينه لوتوريزاسيون كاين ولا الخدمه ساعه كليان هو كديك ساعه الخدمي مازالت دير خدام انسان دونك لور سيتوياسيون لا سيتوياسيون فينونسيير نسن وتبدلها دونك اكثر زمرا دينا ساعه لي نوبورتونيتي اكنا داغن اخام تحويسن من لو سول بروبليم لنا كثر سي كيولاش اطاس لي بروبريتي سور لو مارشي دونك لانتكرا مي ما في مي il ne répond pas à tes besoins c'est comme un مكنولاش مي جو كونساي وكذا يتحوسن اذاغن قوادان يخمن ملان تقاد qui répond à leurs besoins, c'est le temps de faire des promesses d'achat. Parce que kiné, au توالي غير بليك ادي صوب للمارشي اكارز دونك يولي يجي فاني لوبورتونيتي كثوره خاصها هذه ولا داخل une promesse d'achat et il va profiter des taux d'intérêt qui sont très bas à كثوره. En plus, avec le début de l'année, là, attention la surenchère. Tu aurais quand même l'acheteur, il est à l'aise d'acheter ce garde. Mais tu m'as visité, tu offres le prix que vaut la maison. La surenchère, des fois, la surenchère, ce n'est pas vraiment de la surenchère. C'est des stratégies de mise au marché. C'est une stratégie marketing. La stratégie marketing,
par exemple ديري واخا مي سوا 400,000 لا 420,000 يمكن طونك كورتي بك ندواديا بك ندير غطاس اري ولني خمني زمر غير 460 360,000 à 360,000 c'est normal غادي ينز اون سورونشير باسكو لي كورتي immobilier خدمه لنا تنزوالو قبل نخدم بروميس d'achat il faut évaluer la maisonnée اشحال تسوى réellement sur le marché. Donc les nouveaux gagnants en surenchère mais réellement ils ont acheté au prix du marché. Après les nouveaux qui des fois l'un des cas et qui n'est par exemple j'ai visité des maisons avec des clients le prix de maison marché il est 20,000 à 30,000 40,000 moins que la valeur de la maison. Donc on peut augmenter le prix pour atteindre le prix du marché. Mais les nouveaux gagnants peut-être que c'est le marché des gens qui sont mal accompagnés dans la surenchère peut-être le prix plus que la valeur de la maison. Moi le conseil que je donne c'est ne pas dépasser la valeur marchande de la maison. Il faut faire attention à la surenchère. Mais كثورة فين تولي نورمالي خاص كيني يظل اللي كان بيرسونيلمون فيزيتور دخل وراه يدفع سيناش كاع تسعه ديجا ثلاثه لي بروميس داشا مي اخا منك جي فات مون اناليز comparatif des marchés et les listés plus bas que le prix du marché. C'est normal que tu remarques à préparer la promesse d'achat. Déjà, j'ai défini le prix que le client est nous. Mais c'est vraiment, c'est pas de la surenchère. C'est juste qu'on va essayer de l'avoir au prix du marché. دغا تنضد باللي لان ويقادو تبدلا لي حالا نسان زمران كاردينا كاكي لي سالير نسان الخدامي نسان معنا لا نطاس اكس روحون نخدم نسان لا نطاس لي كونتراكتور دان اكس روحون لي كونترا نسان لان ويقاد البنكان لا بنك سنتكرا الفينانسمون تي اي بلوس بوزيتيف هذه يقيم المارشي كني قلا مازال يصحى بروز مرام تهضر في المارشي كثوره باسكو كارز ذات اش غادي يضرونا كذا دي شهر دي لحون شهرين ثلاثه ولا شي وقت زرانا شي زمرنا ديبرو سا ديبو فان الدوان غدو فينا راه اسكو يكمل الكونفينمون كينا ويتكمل راه نلعب ذا دوغال نسا خدام وتوغالنا راه مي شوز مرام دينا باغ اكزومبل تهضر في لي ترانزاكسيون يقلان ديجا peut-être كده يخدم لي بروميس داشا اللي نخدم تروغا نخدمنا راه وكي سي لي بانك سي دي كا بار كا كاين يسار ان كا يحبس الخدمه مي تكمل لا ترانزاكسيون خاطر لا بانك سولنا وين داك يخدم اسكو فوزالي اسكو تروغا مع الخدمه الناس اللي كنا ميكس الكونفينمون كي داك تنوغا الخدمه صافي وانا يا با بروبليم كاين ناس ديال الفينانسمون الناس مي لا سي شغل كي سي مكولي وين la situation personnelle des gens. Donc, l'un des secteurs, un des rambes, il y a donc les banques qui me donnent le financement, et là, un des secteurs fragiles, peut-être la banque va se retirer, donc la transaction, il va tomber. Ce qu'il y a des cas de marché immobilier, c'est que les taux sont très bas. Dans le marché immobilier, où les chapitres les propriétés sur le marché. Donc, on y a des idées, des enzachamis, des indécranations, obligé de dire c'est le prix du marché à Ketoura. Mais de choix d'il y a une carte d'être, ou les choses de maintenant dit, n'extémade ou le canzara, ou un économiste, un spécialiste qui est glan, un dîner sur le marché dans 3 mois, sinon. Les spécialistes de Rwanda, c'est des hommes riches. تجي la question إنه حسنا دي تدوني مي ونتفرارا طاج يطير سوغرفال أقلنا غدي لا كريز ومازال هذا تسنرنيا زرق باللي لي غوفرنمون خدمنا طاس أين لن فلساني وكان pour la relance économique
لا معنى أقلغ ولا ديجا ذي مليونان يكسروه نخدم إنسان بلا شك المارشي موبيليي يشد الطاسة الخدمة نغار لي صالير لايفات نك تواليغ بليك أتصوبني خامان إكتشينيا غاسك أثناء دوز ونزميرا ردنينيا معنا نسعى لي زانديسا هاكاكيا ذا شو زمرضا دينير شو زمرادي لا غافيكي في السومة شو ما قيس شوف زمرام دينا سي فري كل شوي زمرنا ديني خاطر زكي مو فند الفاكسان دوالي كل شيء يبدل مو فند الفاكسان اللي لا كيجيو وفنز الدواء تسواح تتبدل اوكي لكن ولا داغن ساك لو غوفرنمون فيدرال ميم لو غوفرنمون بروفانسيال خدمن لي زانترفونسيون ايكونوميك كولوسال سي دي خدمن سي كوم des interventions après-guerre. Le gouvernement fédéral qui donne des aides pour les entreprises, les particuliers qui ont $2000 par mois. Donc, généralement, dans une famille de couple, ça pour les 4 prochains mois, je pense, $4000 de rente déjà d'indexement. Pour les travailleurs autonomes, les locaux commerciaux les activités. Et la dernière nouvelle, c'est que le gouvernement fédéral il va subventionner les loyers jusqu'à 75%, ce qui est énorme. Et qui n'est ça, par exemple, le début de la pandémie, je suis loyer. Nas, il n'y a pas de problème. On va voir comment l'évaluation. Comment avec les nouvelles, c'est que dès qu'elle reçoit l'aide pour le loyer, c'est bien. Donc, et là aussi, les banques, c'est la première fois, les banques un sursis de paiement de l'hypothèque pendant 6 mois. Donc, un couple, une famille, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur revenu. C'est un programme qui est géré par les banques. C'est des cas par cas. L'admissibilité. Donc, c'est quelque chose qui stimule le marché. Il y a aussi la banque l'hypothèque pendant 6 mois, la loi, après 6 mois, ça a encore une période, la vie 60 jours. 3 mois, l'hypothèque la banque qui a la vie 60 jours, il y a l'hypothèque ils vont faire la reprise de ta maison. Et là, c'est une procédure qui dure 6 mois. À partir de à part la banque donc maintenant le 6 mois de sursis plus le 6 mois légal donc ça mais qui ne sert l'espoir bellique économique l'économie يصب des كثورة bellique dans une année l'économie va reprendre, puis les gens donc ils vont se replacer. Il y a des nécessaires mais par exemple la crise économique de 2008, c'est que tous les spécialistes en 2008 à 2009, les maisons vont baisser à peu près le prix de 10%. Mais finalement, juste après la crise, 2008-2009, les maisons ont pris une valeur de 10%. Parce que l'économie aura se replacer, l'un au fin d'ordre, donc les carburants, l'immobilier. تنبث طاسة حسن كساليغ يستقسينينو زريعة ما إلا هو شوز في غيظة دينير دوك يتسقسى فلاس. فغم دينار إلا يون parce que la Banque du Canada ajoute il a un indice qu'il calcule mensuellement, Carnes,
l'indice de l'accès à la propriété. L'indice de l'accès à la propriété, l'année passée, il est à 96 points. L'indice de l'accès à la propriété, le premier trimestre est à 102,5. Vous avez calculé une petite rapidement l'indice. Les salaires, les payes, chaque semaine, يتصطفن les Canadiens. تولين داغا les hypothèques تخلصن les Canadiens. Est-ce que les salaires نزمر تخلصن les hypothèques et les نكثورة. Donc il y a quelques charges, ils vont donner un calcul نظام, on va voir où est-ce que va se. C'est sûr qu'il va descendre, par exemple, peut-être l'année passée. زمرام دنو dans par rapport les spécialistes pour l'un des scénarios optimistes, l'un des scénarios pessimistes. C'est sûr que c'est sûr que l'activité immobilière, je parle au nombre de transactions. Les nombres de transactions, ils vont baisser. C'est sûr qu'on va connaître un deuxième trimestre. C'est un trimestre qui va être très très calme. Il va pas y avoir beaucoup de ventes. On sera déjà les inscriptions ou visiter. Donc, l'activité de courtage immobilier a l'air. Mais les prix, selon les spécialistes, soit pessimistes, non optimistes, soit à 0,5%, non jusqu'à 3,5% par rapport à 2019. Mais je te mais dès que la crise sanitaire, le coronavirus, si l'économie va reprendre, on va connaître un boom immobilier en 2021. Donc, le conseil qui n'a en tant qu'investisseur, en tant que conseiller, en tant qu'expert en immobilier, qu'ils sont qualifiés, qu'ils ont la capacité financière d'acheter, c'est le moment d'acheter. Il faut être dans la vie, il faut être, je peux dire, il faut être opportuniste. Opportuniste, c'est pas. Manège Bayer pour l'année 2020, l'année 2019 même, avec le début de l'année 2020, il y a pour le marché immobilier et il sauve bzaf القاشوش يلاقى à un moment donné يلاقى ذي حبسنا غادي يصوب شوط باسكو الغاشو غادي نزمرنا داغن. Écoute, ça veut dire que tu as marre, ça veut dire ça a la capacité d'acheter à ces prix-là. Il y a même comparé le marché de Montréal au marché de Toronto, au marché de Vancouver. Le marché de Montréal est encore plus bas. C'est les marchés les moins chers dans le monde. C'est ça. Maintenant, le phénomène qui nous est là, les années qui de Vancouver, après il y a Toronto, après il y a Ottawa, il y a Montréal, c'est pas des locaux qui t'arrêtent, mais les investisseurs qui disent même si l'étranger ou Canada. D'ailleurs, s'il y a des restrictions là de Toronto, il y a des gens si la Chine est gagnant, ce qui donne une inflation du domaine. الصح اللي هو يجي مونريال سي فريك تقمص تصاوب لا فاغني من كاين شكوى كتخمم اوسي ولا اشو غريغ سيغ pour les analystes peut-être que l'apport des étrangers à Kerzdat il va encore s'accentuer. مازال les étrangers خاطر الا كنت تسويره بلي كقرا داكي je te parle de la grande région de Montréal. C'est parmi les régions les plus sécuritaires au monde. Surtout la démographie à travers le monde, c'est 1 milliard chaque disons la population mondiale. Puis qu'il est dans des pays, dans des régions, la Chine, les nouveaux riches et tout, c'est
Thimura عندها تسكرن تيواشولي نسان dans des meilleures conditions. في Montréal, il figure parmi les métropoles également données, la sécurité, la démocratie, le système de santé, surtout bien le coronavirus. حسيت كان اتصل لي زيترونجير يبغونا دسن هذا انفيستينا دسنا صدغنا اكس واشيرين نسن دا موريال دونك ديست فينومين ريكم الكارث ذات تلميرتي كتصا حسن بغات مكتير حسن ديوانك توان نطاس تيكي 5 نفرح هكا ميكي نبوين الساكين وكان اقتصفه مضياك اسميس لا ريبريز هكيا من زمرد من هكا تلميرتك تلميرت نوان تلميرت كلابو ديس محسسان دونك مثلا لان كريس تقسيا مثلا ليفولوسيون du marché Kersdet. C'est avec plaisir que je vais vous donner mon opinion. تراري ترسقسين بويا تنمير تطاسة حسن كينيا ظانيا تفكاق تدولتكي باش دينا كان ولا شيء يفن تزمرت هي تزمرت كان او نسلما ينظني الكلية هذه عدي هذه روح ما يعجبون وين كد نبوي بارطاجيت ابونيت دانيا كني وندنقار يوتيوب نتيكو 5 ميديا تنمير ونطاس